Mone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebeririye kende kensi uraganie bagotebeririye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu binde boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakiranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chapo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Ekaro chiaragirenye na ekarongo kumanyanki giakorekanire imenesku ya gusi karibu ekaro togo chaka nchinkuru kwa mkateno kensemi manyirio akoroko Wilson Makori. We want to retain very high level of integrity for this exam. We don't want to get closed. We don't want them switching off CCTV. We will be monitoring, myself and my director here. Amatemo kerasiye kumina kabirego chakari tukulia rero ekaro aliye kenda akoera rasmi. Umuntu na umwana naro itira. Bono tuachire wocha kutualigere twarore umwana ya maena baitire. Lakini taramanyikana byase asarwete. Obirbo musayo yongoni gotuka rochensema ya nyanchwa gaitire. Lakini nonye nabo asenge njuntu twensi nanu balitora na balituachira na balitualire tora bayiri tora basani onde tayo manyete igoronki kiabeta Chinyomba isano gutusigwa umurero kendera ase wodi ya kebonyorome koriganire garata nyara kogenda naye mpaka chinga gichiri akero tukura Nigo mwichano monene oba ase abamenyi banyanchu imiye kaunti ya Kisima gayo berbo mosae gotoka mbarabari norochi rwa nyanchu ase para ekurwa Falcon ilimusen taguchi nyanchwa mosae ni gatara manyikana gwikarabono buna Dipon Asanya utamanya Pole tushafika
Emambia ya lero nigo omubere w'umusae omumura oyutigaire chingoma otoka mbarabara noroche rwagetacho Nyanchwa asepara ya Umoja Elimu Center kuchechinsemo cha Nyanchwa Njasa Malieta Ambassador Stephen Nunga ngorandi ya taracha mbili tuanyore na kumirie karona ale weta na nyora abantu bagendete kukwana nga umuntu na umwana naro itira bono twachire wochana kutwaligere twarore ngo umwana ya maena baitire lakini taramanyikana byase asarwete kenani omwando igonkoriye kirokyo bujumbe kuruboge tutu chache south se litukori arere tuabokire mambia tokonyoro moichano nga omuntu naro itire akaruturoche gaiga angena Nyanchwa gaiga angena Elimu Center rocha SMT igo ekoro kinga kumekuwa na kudorora kwa usalama ya irani rense SNCM yiga ya Nyanchwa na monobo songo ya itoga gotogo chikoboria omo county commissioner na county commander okisi county banyare kurigeria mangana ya usalama ekera abantu bauchaka goitwa igana korutuchindoche eyu ekoro kinga usalama ya sarekire Kulengana nege kore kyo nigo keichanetia bamenyi bense meywe abo bono bagotebanga mumuro ywe goikabono iga taramanyekana asarwete gose nonyenerie tariaye eri abantu bamwe abo banyare kumumanya onyamangana abere kabireye nenda abantu batokire bakora ayare kabireye gose bawita abandi bosa etayiko manyekana ngangi bakumuboli leta keire manyekane nende security bekwe ligarende agende kolenda eranga ya abantu anga ibakurwera gukonekerekyo nigo batebirenga ase chinsemo cha Nyanchwa nigo ekerengo kyobulendi kiranirense chingakibona bamenyi bense meywe baruro kubule uchese serikali gotinyo bulendi nabo gokoire gitambukiro kya bwango kyo cyako botuki bwebikora binga bunebiga ntore no moichano monene nande nto gochigwancha abantu bamanye no bwoba gotoko bolia serikali gichukue hatua na kufanya uchunguzi ili tonyare kumanyanga aba bakorete ndeke mbarabi noyo itire norori naende ekirenga nkirikya goiterwa ense mona yweni gobono baruro ko boria na kugikeria obotumeki bwa marego yogotindia ayibona kageire kuigereria ebikora byobosaria anena sebinyoro abana baito abange babo tiga batige bagende kanisa batige kunyunya sore igenya sawa yasari abana abange na bakore yenda tarojinga inkie ka okora omubere bw'umusawo yoiga nigo irwa senkendu ya Kisi Teaching and Referral asabano butuki bwa chakire elia nyare kumanyekana n'abantu basobo elio umuroberio bwokoni gwokwaye ochigo chaka kuripotera gataseni kyao kyagatembe kuregase chinsemo cha Nyanchwa elia nenkoro kwa Dipon asanya tukurengora ya bena kurwa semiyiga Lekero towa swasi kaunti ya Nyamira nigo chinyumba isano chia tusigwa mambia ya lero asinka yomuga kapita Okeri Momanyi imega yenyumba ya mo boyo kurwase omochu yuyu go tusigwa litko liye sabato ase kenyero gyakendera ewodia kyabonyoru imeye bunge ya borabo Fadgad Gesemba ni automanyigo yenganeyo Maiga yenyumba yemoyomoga kapita Okeri Momanyi nomongina Florence Mora gusambwa ritiko rya Jumamosi inyumba eyo twamurekerete buna egetasini kyagetembe nigo nainde chinyumba chinde wetania isato kyaenekirwa gusambwa asenka yabo weika koera egento kyababetereria ekomiti yoburendi ase county ya Nyamira eyo ekuragwa no mu county commissioner Onyamira Erastus Mbui okora itaro ya bene goikase kinyoreke kyakendera Nyankongo ewodi ya Kyabonyoru eryo gusanga n'abanyakenyoro naboigo cyamate chibere kurende tibaumiraneti na montonde bwenzi korwasenga ya Peter Okeri abwo enibo yabo yasariwe. Kumekuweko na maneno katika hichi kijiji ikiwa mwanzo ni mauaji ambayo yalifanyika tarehe 19 na baada ya hapo kukawa na kisa ambacho kiliishia uchomaji wa boma nzima, jambo ambalo tunaamini yote mawili yako na uhusiano.
na leo tukaona mimi na kamati ya usalama ya county tukuje ili tuweze kujifahamisha na hali ilivyo mashinani. Tumeweza kukutana na familia ya mwadhiriwa ambaye inaaminika aliuliwa, lakini hiyo familia ingine yenye nyumba imechomwa hatujaweza kuwapata kwa sababu wako kwa boma. Ase egikaro eke nigoboigo yaikiranwa nomo MC bwe wodi eyo ya Kiabonyoru omoske Vincent Penecha oyo ogikeria egekorwa ekyo na kuboria abanyakenyoro abwokoba abatohereru na batigere serikali eryo gokora emirimo yabo yokubatuka abwo baikiranetie amabayo ogwito mondo ngori gentokia nane naboigo asemiore ria gose kende giatumigete goita Philip nabo erorekane ngana ititu lakini nonye nabo asenge njontu twens nanu baritora na baritu achira na baritu arire tora bayiri tora basani onde tayo manyete igoro ngikia beta yonde de ko baburi angari bagatokobeka obobe obonga se chiamate chons tigatoire ngora toya serikali riba gichungusa maganaye Anto ababona baminto bonse chichilani bokeria na unyake marina sande wanda bamenyira amasemia kemenge sana anyama gosa atokeire bieto tige serikali echungusa maganaya na bego ikero bomaene so na utongo tebia wananchi bonse nonye nonde bono orengere tigusaliento kende yonse tigabisa nerabo. Ensemo yaye omo county commissioner oyo moske Erasta Zimbui nigo airerichinga kechiga na kuburia onde bwensi ukagirete montonde oyo otemete gwikirania amabaya ake oroboti ase serikali puna enchira eyemo yokubaoroberia ase obutuki bwabo. Uchunguzi unaendelea, taarifa zikiwa zimeandikishwa, na kama mnavyojua mambo ya uchunguzi yanachukua muda. Tunachukua nafasi hii kama kamati ya usalama kutoa rambirambi zetu kwa wale ambao wameathirika na mauaji na pia wale wameathirika na uchomaji wa manyumba pia. Kama kuna mshukiwa huko naye kwa akili, tuambie na utuambie ni kwa nini unamshuku, ili usaidie ushahidi ambao tuko nao ndio tuweze kumfikisha kotini. File iko open mpaka saa hii, na ikisha maliza kupata ripoti yenye inaweza kuwekwa pale ndani, pia itapelekwa kwa msimamizi wa mashtaka ya umma. Akishaidhinisha, vile ataidhinisha ndivyo itasingatiwa. Hivyo ndio hali inakuwa. Hinko ripota Gatembe koroiga kendera eye gutoka imeye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira. Jeff Hatigad Hisemba. Itkolia rero niga matemo manene akirasi gikumi na kabere a KCSE achakabene ase chukuru chonsi cha secondary ime yensi ya Kenya. Waziri w'ekisemi Julius Amigos Ogamba mambia rero nigo ara moroberio wekugora matemo ayo ase county ya Kwale. When the main heavy theory exams for KCSE starts, for the last 2 weeks we've been undertaking the examination across the country for both KPSEA and KJSEA, and also KCS practicals, which have gone smoothly without any instances. KPSEA was completed on Thursday, 30th of October, and KJSEA is being completed today as we start KCSE, which will run up to 21st of November this year. We anticipate that KPSEA and KJSEA's results will be released in December, and KCSE results will be released in January. Ladies and gentlemen, we have had the largest number this year of students undertaking these examinations.
a total of over 3.4 million of them. 2.4 being KJSEA and KEPSEA, and around 996,078 being KCSE. So KCSE begins today. It will run up to 21st as I've indicated. And as a ministry through NEC, we put in place measures to ensure that there is a smooth administration of this cycle of exams. Our teams, field officers, center managers, supervisors, invigilators, and everybody else that we are working with, including teams from the national government through the Ministry of Interior, teams from ICT, teams from the Teacher Service Commission, are all working together using the multi-agency approach to ensure that all these examinations are undertaken in a commendable and clean manner. Because we are discouraging, as always, we are discouraging anyone engaging in any sort of malpractice or irregularity during this examination period. NEC, through the ministry and other players, has put a lot of security measures. Omo County Commissioner we County ya Nyamira, Erastus Mbui, nigolit kolia lero mambia. Aine kelia abarukiwa bonsi bali bakora matemu akirasigi kominebere obolendi ngambo isaine kerbara bakora matemu aiga. Enko ya kwana ya chingaki aenge ose chingaki chokugoro we container ya matemu ase county yu na Fadgad Gisimba otomanya. Chiskuru chionsi chechisa Kondari imeyensi ya Kenya nigorero chachakire amatemwa amanene a KCSE. Niseme tu ni shule zote zinafanya mtihani kwa siku ya leo. Kwa ufupi ni kwamba tuko na candidates 21,611 wakiwemo wasichana 10,832 na pia wale vijana wa kiume ni 10,779. Vituo ni 195 ikiwemo 4 vya kibinafsi na 191 ambavyo ni vya umma. Kurase kaunti ya Nyamira nigo container eyo asama temwa akugachwa kurase sub county ya Nyamira South yaba geko igorobene enza eyemo ya mambia no mukonyi bwo mu county commissioner o Nyamira South Musubati Florence Obunga. Kukwanira ense mayoborendi kituo tuko na askari wawili ambao wanachunga hiyo mitihani. Na hivyo ni kwamba tuko na askari kama 290 ambao wamewekwa kwa hizi vituo kwa minajili ya kuchunga hii mitihani. Ritko erigaria rero nigo amatemwaria a KJSEA ayo ye grade keria gya kianda ayabetega guchaka bene eikiaita nigo arachigweika omwerio ritko ria rero kurase county ya Nyamira nigo amatemwayo abagagokorwa asinjira engia inganonya abana bake gokorera amatemwayo ase Chinyagitari. Kwa majina naitwa Joshua Kaka, mimi ndiye mkurugenzi wa elimu hapa Nyamira. Last week kama hiyo ya KJSEA tulikuwa na cases mbili. Moja ilikuwa Nyamira North, mtoto akafanyia mtihani kwa hospitali huko Nyamira North, na ingine tukawa na mtoto wa Masaba North akawa amekuwa hospitali na ile yuko Dagoretti, na tumeweza kupanga na akafanyia mtihani huko Dagoretti. Tulikutana na officers wetu wa elimu Dagoretti tukampatia mtihani. Otherwise for now ni hiyo cases mbili tu ambazo zimefanyika za KJSEA, lakini kuna moja ilikuwa imefanyika kwa Sironga Girls ambapo wasichana wawili walikuwa wametoweka, lakini hatimaye wamepatikana, wameregeshwa na wanaendelea na mitihani yao kama kawaida.
gukwana ekerogio kuigurwa kwa matemwa ya iga a KCSE nigo omo county commissioner Onyamira Erastus Mbui abasabire abateneneri abarene b'ekisukuru ekiga kye secondary baitange kurwa kwibwatirania mone bikurwa by'obuibi egento kegocha kyare maria amagima ya bana. Sometimes this monkey business that you're trying to guard through the containers is costing the right students the right courses and giving wrong courses to the wrong students or to the wrong candidates. I know you understand what I'm saying. At the end of the day, they score high. When they go there, they can't do the courses they were called for, and some of them end up dropping. So kindly, let's be the right referees. Let's ensure that every child gets what they deserve. Chingaki echecho nigo omobisa kurwase kiombekeria kianek oyumanyikainde bona Julius Atieno nigo aburirie abarimu abanene kweneke bona amachikonsi kurwase kiombekeria kianek ayo aenanirie bozi bwa matemwa ya iga bona inkobwati ware asenchira inkia. Check and recheck to confirm that they are intact and they belong to the school, and therefore today and even the other days to confirm that you have been given the packets for that particular day. As Madam Director said, you are running the school the examination center together with the supervisor. Please help them with the logistics so that the exam can start on time. Hinko reporter Gatembe koraigaze bunge ya West Mugirange yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Njefa Atikad Hisemba. Abaroki wawe kachiri bubere chimi kyanda merongo kyanda na batano no mwemeye sub-county ya Masaba North nigo bachaka benogo temo kwabo gwa KCSE ase chisukuru merongo 32 imeyorogongoruo wego ni otema gwa Kepsea gwa eraritko gwa KJSEA gwa eraritko lyalero una Polycarp Okara agotumanya amatemo manene ayo asira se eiki ya kabere imeyense ya Kenya na naye chisukuru cha primary irije junior secondary na bego naye secondary yo cha kabene litukeliga lya lero nigo agendrete buyeme sub county iga ya Masaba North kulengana mono mo DCC we sub county iga ya Masaba North Musbati Stella Wanyela nigo ayene kiringa obode ndikurwa se sub county ya Masaba North we gabono nigo botingirie na roboti ndo yoruwa akirwe igoro yo gotema guturwa nigo kwa matemwa yaga kurwa se sub county iga ya Masaba North. Litukiriga lya lero matemwa lya KCSE ayo nyarakabaga wasuri gwo bwikirano nigo murubirigo ayo nyarakabaga kuragwa mono mu DCC ya iga Stella Wanyela amana abo bisabande bekiseme kurase sub county ya Masaba North oyo obwatuko go chase chisukuru au ime ye sub county iga ase omubaro bwabaro kigwa abari gwikachiribu ibere chimikenda na merongo kenda na batano nomo bachikunyara kwa bawe karansira go temu ko iga sebituwe merongo 32 ime sub county iga ya Masaba North asense mayende agotemuko wa Kepsia ko gendrete okugura tukunyara kwa bawe kwa omwelyo bwango muno nigo gwikabona ko gendrete byase chisukuru au urubelyo otaratwara ripoti chinde chonsi chibotutukanu abigo gwikabono abana bonse bali beligete kurwase sub county ya Masaba North nigo baikaransira ogotemukolia wa Kepsia amona kulia wa Kechisea igingo ripoti rigeta ni cyabonjete kya Gatembe kurugiga sinsemechega chie sub county ya Masaba North imeye county ya Nyamira injigo ngruko Polycarp Okara. Chisukuru merongebe ene na inye kurwa ase sub-county ya Kisii Central nigo chiachaka bena matemu aba kirasigi 12 asabatenere bagendra gukwandra abroki gugwetanga kurwa aso kuyira matema. Daniel Ontiri ngagotumanya chingaki aborokigwa bekirasi 12 barengego cha kabene amatemwa bo asa masakalaria manyikanite buna theory asense ya Kenya inse ya wizara y'ikisemi kurwase sub county ya Kisii Central kontina ya matemo yo nigo yegurwa ense mo ya Mambia murubiri uragwa no mu DCC Joseph Mwangi nabo bwatani au bekisemi
Ukwana chinga kecho Mwangi nigasingira igoro yobwasio ku no gwetanga kurwaso bongainiria wangencho chinde chonsi chinga ki amatema yo arache kogendera. We are urging them to be very careful. We want to retain very high level of integrity for this exam. We don't want to get closed. We don't want them switching off CCTV. We will be monitoring. Myself and my director here, we will be going round and we will be checking what is happening. We are really discouraging any fishy thing to happen in the school. Isi yobobisa boborendi babere hasikira eskuru nigo igo akwanira igoro yogosemeri kwae buna chikamera chonsi cha CCTV nchichi kulimigwa chingaki amatema yogendrete nechisimi chonsi hachi skuru chirimigwe na kugachwa asoko enekia obwegenwa. Officer will be going loud ensuring that there is security within the compound. The other one will be securing the exam materials and also the phones. The phones will be locked somewhere and the police officer will be guarding them as he guard the exam. Rero aborokigwa aiga Kenya niko baikaransira lisakara ly'umuremo w'esabu ose maths paper 1 nechisa cha mugaso bakora chemistry paper 1 asemambia mapema abarachigo chaka nelisakara ly'esabu litangani ose maths paper 1 no muremo w'egesongo lisakara lya kabere chingaki cha mugaso. We are headed to Christmas festivals, and we know it is a long holiday. Those KJSEA students who have finished, they should remember that in January they will be in senior school. So they take care of themselves. And I'm urging parents to just develop a keen interest in what the children will be doing. This time is too long, and there are so many things that might happen in between. And especially on a drug consumption, that is smoking of bangi, consumption of illicit brews. I would wish parents to take a keen interest. These children, we need them in January in senior school. We don't want them to get lost in between. Nkruboteriga tseni kiage tembe kurega se kaunti ya Kisii letere nenguru kwa Daniel Untiri. Mwaziri w'ekiseme Julius Migos Ogamba niga kwanira mugirwa bakore mirimo b'eki university gose lecturer kwana emambia lero ekero yokurwe container matemo ensemelia kwale nigo omoske Migos akwanira aikenanirie ose nigo aria agerata ba lecturer baiga gotagenda asimirimo usikogire mirimo nigatebere mbachikumrana n'ababisakorwa ebyombe birense ya wasu iliyokora na gukora chinkwana. Mnajua vizuri kwamba the university crisis started in September, and the university crisis had 3 issues. One of the issues was on the CBA of 21-25, whose amount of 2.73 billion, which fell in the financial year 25-26 and was supposed to be paid in July, had not been paid as at the time the notice of strike was issued in September. The second issue they had was on a CBA of 2017-2021. The CBA of 2017-2021 was a CBA of 16.8 billion. 8.8 billion had been paid, but SRC then indicated that there was a balance of 624 when the unions indicated that there was a balance of 7.9 billion. But tomorrow, we are in Parliament with them. So we will be meeting there with Parliament, officers from the Ministry, officers from Treasury, officers from the unions, and we'll brainstorm together and see whether we can come to an agreement tomorrow. In the meantime, the 12 universities that are completely not teaching, some of the senates have made a decision to close, including JKUAT, which closed yesterday, and others are meeting to assess the situation of the students because they've not been in class for almost 50 days to make a decision on whether to close or not. But as a government, we are doing something to resolve that challenge because it's a challenge that is life, but it's a challenge that is on our table through fast non-decision making, and which is what we do not want to do now. So for this particular government, we want to resolve that issue so that in future we don't have lecturers going on strike every
So that's really the challenge that we have, but we are working towards resolving it, and I want to encourage the unions to consider the offer that the government has given, because previously, whatever offer that we had given, we have already made good. So we are not in arrears in any sense. And also, the students that are being punished now, and I thank them for being calm and remaining calm as they wait. The students that are being punished now were not there in 2017. They were not there in 2021. They are current in their payments to the lecturers. This is actually a historical debt or a pending bill, for lack of a better word, which can be resolved in other ways other than going on strike and denying the current students the studies when they have already done their part. So I'm just asking the unions to look into this issue and be open to discussion so that we can have. Abamenyi bekenyero kia machenwa imiye sublocation ya Nyabiosi Gesima Ward imiye kitutu masaba nigo baichandete comment kana kwebikore byuboibi obubu agendere bo comment kana asamutka bwangoiga obuibi buna bwichi wa chiestima ebinte bikebike obwa wangomono n'engombe y'umwa matoyomo yabetege kwibutkubu kirero buna polikapokara otumanya ebikorwa by'obuibi kurwa sorogongoriga rwa machenwa nigo byagendere ko babikomentekana buna bogokia ebikorwa by'obuibi bw'estima obuibi obokoboke amo n'ebintu binde nigo byagendere koleta obwobo bonene kukyasegati yabamenye kurwa sinseme chiga kya machenwa asubo tukobogokera litukeriga lya lero imeyenga ya Frederick Momanyi imeyekinyoreki ya bonde nsi machenwa nigo abayibanyarko bakwibe ngombe aye yendukorengana mona Momanyi agendere ko bagagwichanira nakiri kubuka bono mambia nakire kinu kanisa ya Nyasaye sinko genda na saba na nyorire ngombe teyo murugi onte birio kire kogenda chikukama una toko kora butambe onyorire ngombe teyo engombe ine mbali na bebwate litonto elimo gosabere na magunchara amasininiga na inde tebwati boita konde wonsigere ngororo nigibikora bunebiga by'obuibi byagenda ko bikubatanirwa amonegati y'abasabo batabwatimire mukuru wa sechi ngongo aho yendo bone serikali ya buri kwene kibunangoro ishyira mabaga yemeremo eri gutanga amabe ayanga bunayiga ayo agenda tako bagakoremere kinsemo aho imiyero ngoro igarwa gusi mutiye interi ko erebere yokonyora nka kiwaya cya rusi wasemete igoro aba mura bayire bakire koni batoko sabe serikali ito bagambi baito Corral, bokia mobe kokori patrol. Weka patrol chipara, weka community policing, babenchera, chinse chons. Egere mechande yo boibi, wechiwaya, nechombe, boibi bokole tunaba na bamuraba batamuka tigasi. Bono bakonyoranga, ego bakorigiti enchere ere embe yo konyora chibese. Gotoko uriga serikali nyendi yarete chimeremo. Egere baba na barikwe egere babe pisi mbanyora di bagari gojiko koibe binte bakwe nigo boigo bikora bune biga byagenda ko bikubwatanirwa kubatakana mono kuborwa kwegali anene asigetuo kyabanyanyimbo kyagesima indukirire chi patrol gotakorekana bya chinga kichabutuko andake ekiga ngotanga kyalenge ebinge ebigokorekana chinga kichabutuko yendo bono abamenyabe bagenda ko bakubule serikali kurigerera ngane yo asubwango kirenge gitangania police station yetu ya Gesima tibwati gari era facilitate abasigari barororo asinge ncha korona kwana na OCS Gerotich nigateba iga again to baragit is just on gari so I'm calling upon the relevant authorities chitene nebokong erinde otokonya egokonya utangani ba provide transport as abasigari baito as station ya Gesima no mweyo yigatebe menyabe gakurasura gongori garwe mochenwa nigo bagendere ko babakuburya onde bwensurara lengombe yanyara ko bwe kububu tukubwa lero kunyara ko bagwa korobote ngene tuki banyimbo kirangi nasibale abwigo ngo bagubulire serikali ko bwatesya elyo ukora mabe ayanga bunayiga kurwa sibinyoroime aki esirikali musa otokonya ekali utubira paka chigwaya ntoli kurara
Ono twasinyi na bobyo ombwana kwa bazeita. Etokumetie. Ntora ile bole twalire ng'ombe ya bolire. Yonganitie serikali gakia nkonye kinu mutumisho Nyasaye na inde ondo yero chande una na eresire igo gaki tigae na nego cha serikali erinde nyakoruserigwa kende na nyagusiba Gingo reporteri getasini kyo wanjete kya Gatembe kurugi Gaston Semechika chamo chenwa wadi ya Gesima MYS sub county ya Masaba North me county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara Wote nirebekyo mbekelegia Kenya Tea Development Agency KTDA ni gobono bwa mochirichi factory cyabanyene igoro yokolia gosiyo kolebo be kwe kemerigie chae pa kwana kurwa somo cyo Kisumu ni go baboje kyo mbekelege gotenete chinguru cyo kwana na chiresen gochia asachi factory cha kwana kebna abanyene chi factory chimbabwate cha yabo abanyene ekare kyo ni go kiara wono mokonyi bumunyakero o KTDA Kenya omweno umbasa Morning everyone. I'm on Korwach Chanya Siongo Matuna Tea Factories. Thank you. Let's move on to my brother there, Mukama. Morning, I'm Tungeuliza kwa hisani sisi kama directors wale the licensing board ile napatiana license ya factories kujengwa zile private waangalie hizo factories kama siko na majani chai siko na shamba si kuja alafu wanganganie ile tea oro chai yetu ambao tumeishapanda kama KTDA. Tungeuliza Tea Board of Kenya iangalie hiyo maneno, waangalie kama watu wako na chai wana, kwa sababu wakiendelea kuchukua chai sasa inaumiza KTDA factories, kwa sababu cost of operations itakuwa juu kwetu kwa sababu ya volume. Hawa watu hawana pesa. Hawa wakonde ajabu sana katika mifuko yao, kwa sababu zile pesa wanapata kwa allowance ni shilingi 12,000 mama. Tunalipa mpaka tunalipa housing levy ya serikali 2.5%. Tunalipa taxes sio kama zenu 16%, yetu ni 35%. Pesa ambazo tunapatiwa ni majina tu, wakurugenzi, watu wenye ni vitambi. Hamna kitu hapo. Lakini tungependa sana, kwa sababu sisi ni wakulima pia, tupate haki yetu ndio tuwe tunaishi maisha mazuri kama watu wa Kenya wengine. Rais wa Tanzania Mosque Samia Hassan Suluhu ni gatiani walitukulia lero somuchi omonene bwense yo Dodoma. Moyego yo ni goikiranirwa na barai ao boigo bananchi kurwa sense yo. Kurwa sense ya Kenya nigo mukonyi bomurai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki ekirana wali ya murai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto buna Sam miyenda gotomanya. Nigo ense ya Tanzania era chikogendera gutwara Samia Suluhu Hassan iliyokogendera koba omurai bwense ime ya Tanzania. Bochori nigo bwakorekana amatuka make aerire ase ekiombe kyobochori ase ense yo kya murari koba omubwi. Uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema. Nigo abarai abai baikirana iliyokoba kirori asugutianirwa kwa Suluhu igati yabo no mukonyi b'umurai bwense ya Kenya Omosike Professor Kithure Kindiki igati y'abarai bande. Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni
isitoleketi. Gukwana Suluhu ni gatogia ikiombe kyo bochori wenseyu ase okwenekia obochori bwa korwe ase nchera yo bwasyo maminchane chiburaburu chiane kigwa ase nseywe. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ugikiria ebikoro by'obosari byanekigwa kero kurobekana kwenekigwa ase NC ya Tanzania magega yokurarigwa kwa bochori nigateba buna bali baenegetie amabayo tibali egati y'abantu bense ya Tanzania kurende n'abantu batamanyekaini. Ndugu zangu wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Samia oye orachikoba Suluhu gochia ase aba Tanzania nigo arureira yogochiko kugendera gukora emirimo magega y'obochori na kubasaba abarayi bari bachorire kumubwatesia elio kwenekia omorembe nabo igo no koreta amonchereria ase nseywe. Kwa wote niwaambie, uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue. Kuripoti rege tasani kiage tembe, Nchen Sam, Miyenda. Abaibori nigo basemiwe kurenda abana nako oba asemia chingaki ekibaraso mutimuko omotambe kwana korwase e constituency yabo machoge barabu nigo abaibori boigo batebigu nga kurenda abana asugwasa ya amangana mange chingaki mnichiga mna Gilbert Kobe agutamanya Ingaki abaurukigwa abange b'ekisukuru cy'oboroso basiegete ekisukuru cyabo naboigo amatemu abo koera bono gusaba kwarure gucya asa abaibori ko bakirori kingaki ekiga abana barase umutimuko umutambe zegero umuburi atake responsibility ya parent omwana tabwende gutigerwa ense emurigererie omwana ojo gocha sambiringa abana batakire bayikenka in good time and babe engaged in productive issues nabona begeri wo kolegas kuno morobere yito CPC konengana n'abarayi ao abo bakwana na getembe oburendi obonene mboga neiriye gocha kwenekigwa elio kwenekia buna obututuka nutibuli gocha kobaroro asengencho mubaro bw'abana gochunyara ko bawo gutungia kinga kiekigeru sentambe barabona iga the students ababwata concentration obongo okolengereri kwiriria maswali gonto tagitimo ndonda ayi kubeke meyega gera bo December na ndio bwate umurobiri oromuya abana abaito nabo barayi bamambye ondeta basoko ba misuse more especially we have seen the area abana abaiseke bako ba wasted konyoro bachagire konyora marito. Those are things we don't want. Those are the society iga abantu baito bagusi igona abasoroire kinga ki abana babaito bagokora matemwa baikaranzire gokora matemu bono iga bachakire gusi yaito na abana baito balisiko mubakurere abana baito bakora matemu encherengiya ekiagara basomire miaka yonsiene nyasa baramburira ko bakoto basabera maya ense yaite kora matemu aramaya asebalia bari kirasi 12 bachakire amatemu abo nigo obotoererwa nyaliko bukwanirwa kurwase kinsemo ntenenera jamno monto para gotebanga mesiki ende obeni kante nyako bwa gisukuru ebira tenya wako yakora bono iga the students ababwa the concentration obongo okolengereri kwiriria maswali gonto tagitimo ndonda ayi kubeke me bana baitongo kora bara matemu abakongo chakabale igobona abaibuli baitongo batebiga abana baito
balindi ekero bagokora amatemo bakore buya na inu abaiburi gisukuru ekero abana baro bagokora amatemo tiakonya kobera makuri ekero mokobera makuri omokorete erieta ribe abantu baro bakurigereri barase korora ng'a nkinande kegenderete intuga iga Kenya sub county nensemo ya gucha mate igotora abantu abaya abaiburi muri abaya ligesa lino bono mwaka remire mugondo bono mutagete ligesa libe ligia monyora matoke aso kweneki wikirani gwa kwa yonsi kubwaterana urwase kinsagia ntenenera waganirigwe kobaroro kweneki ya yonsi inchego nare gusaba abana baito kinga kiechi erusa ya ikireka bana bakireka abange kirusa kona ari gusaba baibori insabe n'abantu baita barayi baito n'abantu bamichi 10 abana baito barendu yayikirenga kiyeruseye nariyo konyora abana baita abanyaruka abande batayite kugikosara abana abanyaruka eserekali titayite gusara abana abanyaruka gosendu tuwe kabona bagusi intotageti bana bayi banyaruka bono igabasaru ekiagera abanyagitari baria batayite ng'abana mbasarwa mbamanyete ki abana batari gosarerwa amatemu akipsea nabo igo kigisea abeire gakoera asali ya kirasi 12 asoire no gosemere kwa bange muna onsi natie ko babuya bagatembe na maya to ko basabera kuri botere gatembe kurwa sensemo ya Kenya machogo burabu county ya Kisema litane nche Gilbert Kobi ankyo na lirorio nitko likorokoligo lya kabere elio mokubi oyiga ekero togochigotigaria matuko emerongo 5 na 5 na 2 ase omwako yiga o Akense bali emeroberi yonse na mubwate totanga 2026 countdown goko amanye na mutkarengo tigaretie egara oikrani emeroberi yabo na obwendete koyekora intwe ntoyana kinga kira litko ntokomanye na gwatiga korwa kera ensinyo na buna ligoeta na tokorera tabuna rire egera tunyare kumanya ntubotambe igotore namba eyemo ase kiraringana liyo kumanya bionsi negekwera to kubika namba eyemo asoko gokia gokumanya nabo kogosemi tebengo ona semi osemia omwabo semo yemanyererio yo kumanya korko Wilson Makori iwenge magaye kamera akorko Wilfred Matundra semelienda korko Kevin Nongeri nchenkorko mkatenok obotko nekarborobia na tokata bantumera nankyo Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo ne mutangio na nkondo takuboira serorera asegetinge awe aserorera kioliri nkerora mugani mutangio na nkondo takuboiro asegetinge agwa serorera ari sarwete iyi ko mbono mone yera gete sabana bari abanyaruka bagosoka kuru michi yabo bagende michi yabande ono gende busikuru so babo gambimbu ari ngororo umanya go ikari kera lituka abantu bayigwe bina gwezera onke gatukire onke kareiga eke onke reiga kai angana kiabenga ya ruetoyo no ayoyo mutangio na nkondo baba Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Eduka ya bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na buigo
chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati wikari guri iria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.